too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. A church for our quadrant ewadisium. Any air conditioned room there. A band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location in our Abeka Park Junction. Fanamba ne Guasio, na Wankasa Fre, na Obi and Ada, and I'm moving Casa Frama, Wankasa Fre, What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shanamna. Wele, your my dear Bia, and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road, opposite the self-filling station. Akwabasunkon enkoma wa wo hweme sabre yi ewo Too Much kasafidie yi eso nyame hwamo seda ne da munya ebre eje edwa etie nsemi na se afei na wode wafidie no ato ahano mo dia na mesre se obe subscribe to your channel no mia adoma ne so se de be nya upload video bia no zo atimi nya notification na bomo waden anso so na share efama afofro on all the social media platform no eso say Facebook say Instagram ne Twitter baby share efa ema ye na wo mu so entimi emebehu na abusuafo ene de ya me ne wo kasa edem se de mo amonim no da ne da awudie ne nneoma ekoso wo memu no wodwen ho a wo nheda enyeden ente ase se ya abro se ye hunhun bi na ya na ehye nipa ma wo mu di saboni no se ye den o untimi enche na me no kasa ye de ni kokopie mo ewo Eastern Regional ye ma me ne di ebebeto edwa ese Rachel Tete awadi infisia eduonu enso 27 years onu ankasa ni kuna chese wone no etie Latte Daniel no so ewa eduasa enum 35 onu etimi anya kokodro ede nkrantem etwitwa ni kunu abusuafo me no kasa de bema no wato nananom ewo ensie edo na ekwan ye wo fa so etwitwa no ekorampo ede na chese esewani ensese ye kan ede echowo abante no enam ekwan so wo ko afuom se de anopa bia wo ko ena chese ni yire yi edi na enten enti odru ba bia na chese wo ye dia wo bia eni wono no ene wan so wo bo ni kunu no ede ne hwe fom ewo na chi wo bo ne fa na chi enti bema ne da wono no ene chese nkranta na ekuta na wo de ko afuom no ene abaya yi so mu ene ahede ahemra ase de wanya banchi bia chese wo ye de wo dwa no a enesa nam so wo wie ye chese bema ni ti no eno de enka ni pedua no ehun wo bi ni baby odi etire no akwakofa na no na ntese nam fufu a wo mo wo ho no me ne wonso aposifo bebe pie mo ho monsa aso Rachel emu omu busa no bia ya wode bema ne eti akwakofa de enya de se wetime bie na no ede ato abontine no na madodo na susu se na chese anka wode ni kunu no Nitina Ira no akwaji sikadro Rachel ya ebia ne nam so ema abaya yi etimi etu sa anamo na busafo ensem we ene dodo na eka ho na chese me de eba ababesomo na me ba ni sei dia na chese nyeme nkoam ena metina medwa esomato nsa de afre ya nkasa ye papa Prophet Bernard Esiama ye ne no ebetwetwe enkomo na busafo ma yitwa ho emra ne ba ye de no echiremu.
abusuafo said some no yet to a swan na say ya papa e wa ha no tinye ne no embonwura mu tel ne ehunu de ntia anade na eba eye emabunu ene ebiem awarefo so enam so we sori ane wakunukunu we sori ane wakuneyire we sori ane ba na say enoma dodo na na say esisie entia wo say yentwe emba nindini a wonim sunsumu ensem said obebiebie ne omani so e de ache odifo emu akwaba Yususka bibia bokodie nyame adom ye ho de nsetwoko jo odifo wo hwe eye anamuntu amami etu se bema woni netie bema che se woni nakoba mo ware for 4 good years a che se woni na etie wo ye aduane bibia mu no che se wo boa no enti se bema ekwafu no timi to chie no ewo eye kwan so etimi twitwa no twaniti edi free ni nipadua eso act we dey na betimi aka edi afa ho sika ma menchia motiefo achichi ni bencheye omochoso de atie ni se afi we ye afia eye mojahwegu afi okay na moja ni behwegu akopim December 31st night okay na anu be ye den anu be ye hye na onse abusua bia ne enton a yebo okay na abusua ni munso na kwese all the clans ni demanded blood okay na akwese ya ye subject to abusua no akwese ye de enuma bi fire so a ye nim okay we are being possessed by a few deities altars and enuma ya bosompo okay na womo mba with physical wow ye mre bi and they will pass through you a womo de benya sa moja na no and nipa ni ye sa act ne so na onu ne ho because we dey yan fan to sika e dey de beba oso beba ba twesika etwitwa ko twa ne tie firi so sika ati ase enya de pa na police ko ansa so mo e be chew na police be mo e be chew ntino sometimes obi ye possessor he or she doesn't know whether he or she is possessed and ayade anu ye den anu ye hye na we possessor ade bia chimi ye ade bia chimi fa so e ma ne ye adwuma obi be chima ye possess afa body abo obi tim obewu obi be chima ye possess anu poison obi enu sie possess obi su be chima ye possess enu obi yira kwa akoda na wi akiri nya ba ko wi owuo enti ye kabomu a e na me fa no kwa nto nchen we are in the year of the witches okay abeidom you abeifu afia enya sem totoa de enti ameka si abeifu afi se eye entasam a ebai afiwe from January ade ba adwaman mojahwegu nyinsanyiguo meni we yada wa se wura fi ameka the beginning of the year me be kawa say nipa be upa adwaman mo be do so pa mojahwegu be do so na be tem kwa ka se nkwa yira ne apem ke ka ho ewe nyina ye omo no omo ye but they are demanding so much blood that one would be so powerful in the realms of the spirit and you are very vulnerable obey an item I be issue as a tool dia wa asem chichere and say me tiwase ya abayidom na dominate sabri enti abede obi ewu say oye possess and say he or she has been possessed by a witchcraft sika si obi e possessor you can do anything okay sika ti ase every ye cash obi a possessor you are not on your own body okay ni padua ne kra ne kuta na nya odia na sunsun na nyame de man ye yesi nchen okay every ye de won fufuro e de ewura enti wa kwa ti se obi hwe ne TV okuta no motor o miemia ti station bi opebia no obemia de wako e na channel bi opeso hwe bia no be ye enti se ni pa so ko wiade a onu orumotu keke awo kwa achieving aim now the young spiritual pose enti obi ti metena se anu akwa no obi yira akwa da owie pede ni so atete na obi no obi yire kwada no nyina so ye e possess enya na kono na okay wo de ma yemu saw e na wo ti we ba jeje so no obi yire nkoda ewrade so si mi ti obi a ono obi yire da pato acha se enti ni nyina na every that demonic camp that witches and wizards wo camp e na free ba enti se wo ye possessor obi kwachiri nkoda ka akwam se ka mfa no so na nkuru oni omo ankasa no own right senses enti otimi bia anything funny obetima tamakola anu akan a obetene na mo ubun se ore ade no enti oye possessed by a witchcraft spirit and as a deity and as a strong altars bia anu osina anu odin
enti enya de ketua bi anase ye dodo ho kura na say we bit me being possessed or manipulated by a witchcraft. I didn't know the body we are fed ye so ni mu aye say ye chi no and say ye ma emra no ne na di de etia say oye possess ni ye chi na police be mu ni say wo mo ade ba ko no mo hwe okay eye ba ko ye be wia second ye be sell third ye kum enti oye possess akoya ade na police be mu ye sell no okay enti kwa fias na ba because of baby and you cannot content with the outcome and answer a real so was about being and in Guasia and in Fato Caniba and in what you clear from some will be to be poison because of your possession and you real Navaco baby. Then say, yeah, give me a door. But what you say? Na say ye oba woni nukunu ye oba woni nukunu etie na ye mentime ho ase ana se bibi ni se be ma ye wade ama na hye wana se waye bibi ma ne hawo na enuti wo mfa antimi amfa nche no na wutu ye sa anamo na ye aware no ye te ase esen sika be da wano ase ade we adinya bebre na obi ye possessor onfa bone nche okay sika ti ase na obetima yawadia you never forget in a hurry okay because he or she is possessed it's adwin bia meba ni chimbia onye control of himself and that's also adwin bia meba bia he or she will do it directly I want ka sample you don't know say you are doing this okay it's answer when you should tell na wa adwin meba wo say ade ya be I'm being possessed by an evil spirit okay and that's a witchcraft and that's a dating you obetima anything funny bia awie ya no one can you a tight corner, you never come out. Na no ntino me bese me hu se obi a wo amfan free to me e woni mu se me de me ye nyama de ma me mfa nche obi a je se eye yawde e woni mu ni betima ka say the person is being possessed. Oh yeah. The spirit of pride, the spirit of anger, okay, and the spirit of rebellious. Okay. The spirit of echiatie akuma prim and afi unse ahomaso. Okay. Sa tumi miense eta tena pa because say we possessor o ma ho so okay wo be your pride okay wo san so be your rebellious okay wo betima ka any rebuking was bia e be bia fu wanum enti efifa on the good side of one personality okay and can the pam ho e be a new chapter in your life enti wa ma nyame asem ne bible ni akonkyere ntimi wa rebellious anger and pride e be wura ebe wura jealousy enu so ka ho because pride ba ahomaso ba na rebellious ba na jealousy ba sa sikati ase enti ayetumi a edinya bebre from your foundation as your grassroots no edinya so many times enti obi betima ba be so kwa na edinya obetima be dinya me 30 years 20 years ebedunya enti ni se be kata asofo wo mu butimi football nua adome wo mo man they are being possessed okay and Isaiah 57 verse 3 to 15 by for baby abudua by for baby apeduamo okay enti we biem by for baby awuade o kasa rough o sa atuate akoma o sa maso o podi panere on phone so ye pedu ya ko beti watam wa obeka nsamfu anu ya e ya kire o ye being possessed and now you are being possessed anajo e was so committee okay because of whether you know or you don't know yes what that a spiritual concrete in you and I say e wura e junior that she ye assemble of that witchcraft spirit and that's that possessing spirit of friend don wa obekobi enti obi ya possess abi say daddy me die no shodaye na me na bas physically ye ntisa but ye de bia ye hu sa you are being possessed ye betima possess you ubeda na dube didi okay true say bia ubeda na duna no ba bi da e bia ubeda na dube bia no na forest e bia ubeda na duna na nsuo so na wote ba bia me fa say epoasefo wo you are being possessed unya wo so na nsuo so pa anase obi ni wo da ye mo wo duane pe you are being possessed okay sikati ase enti ya ka ye biemwa on the face of that witchcraft na anase possessing spirit edie ne beba udiska ma mi yo koi edie mpa ne beba e ma betwe sekan be ma wona ne ti for 4 years utimi twe sekan hwe nipa kwabrane
this can you try sa wo de body ben kwa de be wura wa ana se ebufo ben kwa I want me fan check unya tema bi sa branch mboa yo papa da but what I say a full spiritual ye katawani ni ye siwa so na fu ye wura okay ni ye wura wa adwu na fu ya take body no enti ye wo ye no hu because you have been possessed you know wa possess wa unya kwa ba win physical okay because a demon na ti hu you you can do anything for me. I say yeah di eni bu say na before you obi a say wo ri nipa nam ne yi enye ne sa obi a yeah wotimi kun obi kurampo no be yetumi ewo ni mu obi ontimi fa bone nche be yetumi wo do on fa bone nche o ade a wo chi kwa so wo de bone be che okay because wo mo ye kingdom of darkness wo mo na nti sumu so they will do anything diabolic okay anas ade bia utimu se ka mi utimi hwim bam obi kura gadgets na mo je sone na ja tom en no mo pe eti wo mo body fafure no se wo mu a they can never enter you okay a sign of mercy okay sikati ase it's a sign of mercy ni ton so a wo mo timi mfo mo sunsun ye ba yie emura nanti kwan ben so anase ye mo ye ta te se kwan beda wo a na ye possessing spirit no mutimi possess nipa kwan ben na ebema wo hunu se kwan aba beda wo nyoma ben na beda di wo widie mu ama wo hunu because ye nua bayi se nke bia nka wo hunu ya na wotiwe ya nka obe hunu se o wei ya de che se bibi na possess mintimi nye because the fact se utimi nya na montu akwa hwe se me pe baby a nipa eni na betimi adi ne bone no na eno no ye be de wo hunu se kwan aba beda me hunti obi betimi anatumi bi betimi abo ade abrame sika number 1 the dikan say woda you feel fatigue okay what you say wo be ye chefu na afa wuntimi mo mpaye okay afa nso wo be start ye didi udayim okay na afa nso honam no wo be start ye lazy pa okay you become very lazy kwadjiro okay every man wo ya emanya no ho mbe they will try to put a stop to it okay ebia wa so de kokora be change na that means I was and a science album say you are being possessed okay and one more bank so mba fully okay one they work underground one more be adwuma was here they work krokrowa and some be gribu the whole body and to munya gribu the whole body dia eno ano okay enti obi ti metina say my yard dey menu me ho you just nyame ma no ye rate ya wo ye 10% okay so 100% you give ma we 10%. Who you fully Christian? Okay. Say we are being possessed by evil spirit, by a deity, by an altar. Bia nyame ma won kan. Na wo mo so mo act basa. Okay. Wo mo act funny. Okay. Na wo mo say you jealous. What you say? Wo mani mu wo mo dwe. Adia ye hu na ye beto se be no mo kan mo nsam bum 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 bum. They like fighting a lot. Wo mo pem to papa. What my you being possessed? Okay. And I want to know about them say, woman found some more a dome. Okay. And that's one more in the public. They can do anything here and it please you. Because they were yeah, they are not better so kunukuna no be okay. Sir, it's a fully possessed. And I will come with an Shukuria and a joke. You don't want to Samujan. Oh, Samu. Oh, yeah. Because of and I'm also not you could send any pan. Okay. And you should body ya any another crown and what's your tough mojani. Okay, it's not just a on back flow crown. I'm also swap mojani. Sir, it's a 1 year you know what you know or clever. I know that my woman would dear when I want to mean jail with you. Debbie. Okay. They can never stop. Okay. Because they are being possessed. Okay. And they need deliverance. Okay. Will be you possessed it's all about blood. You're very nipa. And he has steady one. Okay. Sikati ase ye be kum nipa ye be nu moja anase be maka ahwiase ye be nu moja na wodi fo hu ni say nipa na ebia ni tirimu yesum e no aye na de nipa su Bible say Erade boy yen say di shini ne ban Erade o mercy pa patwati ase o patience pa o want to wase pa it say o be ye vice versa to a creature nyame boy say di shini ne ban then you have a lot to face. Okay. Sikati ase Erade wo shudi woni mu a body fache why are they won who you media chow but they don't have that sympathy. That third eye the mercy eye of any Christian they don't have that thing. Okay.
enti wo no bi associate anase wo no bi tiben na odai se suba woni edi kirewa hu se oye possess Odi for say the wo kan yin de ne ke be ka se Ghana fo nyina wo bia ye possess obi ko enyo bi wo ho no mo a wo hwe ebi wo ho anomontu bo ho se wunye de wuntu enfa eye ohun ti se yegina so ne ka se wo ye se wo bi etimi hunu se Bible no krampo ma ye hunu se wo be ma sho ba eye emprenu a na se wo ye wa fan wona eye spirit nso no so ye spirit eye spirit wa fan wona kuma mi ti bi na adwen no na imagine ye enti e ba ne se na be ka se she's being possessed yenti a eye se wa adwen na imagine se ma wa adwen ni nyame adwen pato wa chese nyame ba bia wa adwen nyame adwen enti se adwen foforo bi ba oti mu a Bible se Awurade echi na tu na begina na onipa adwene de ebe ye okwa pato wa chese enti wa adwene na da oti mu no o ma honhom ne fa na awuleti di ama onipa bia na abawura akoma nim e oba wo de minya na me ne beda wo enye wa adwene na de kasa wo eye spirit at asase so yete obi afa ne penye bibia da spirit ne possess eye spirit all the sins in our spirit tachi the spirit of stealing the spirit of backbiting and I say you punish obi awo mayi mu because any na your honhom na ye dia and say you need so control that didn't you punishing you ade a you need so control enu ntina so obi ye Christiani a e was a onanti in the realms of the spirit because anything you be wura honhom okay a balance I check up in the realms of the spirit and say we die eni kwan say bi hu wura enti immediately anwa ishoba no will see who under the cross of the enemy odifo obi a na betimi aye sa anyoma we oh you can do it enu ti ye Kristofo sikati ase enti wonya sa mentality ene wa adwen o obi asikauti o menya mentality empesa me no da ekon bia me fa so ada obi adodo obi a eno na ye wo eno wa adwen a wa wo susu na oye dia wo hu so ma me aye nkwan na enam gum na peso nkonko wi a wo hwe se odu ma me nte se oh okay ma by this time do be ko eye ejom by this time obeye se enti wudi ne nte enti eno susu na wo kwa ko wi ankwan mu aduane ne so no susu tumi bi na ka kire wa na possessing spirit bi na possess wo se ko na ko wi a no e wo imagination e kom na na do nti na akokọ fast ye ti America se possession ne se Satan or your control of all. Okay. The master of all stealers. Okay. Into the shall conform to a crown. You fortify in the power of Lucifer. You bring one cream, one company, you go India, a combine to the nonsense degree. Usiano, we had no shadow, but come where's been my era. What I say, the spirit of stealing that demon up being. Okay. And to the joke and wearing the pedium. Wakwese bonsam wakwese baifo enti onu nya wo bekum pato cha se nyame ba bia nuade nyame ba bia nya dwama ho enu ti no bi benya dwama ho mu a ontimi mfa nkotena nyame fie because ye deliverance an ko ba tan so na afiri wa na mo kekam no wo wuru aso dem a spirit awo allow amana bawura enti the moment asahum na bawura bia you must face the consequences now who face consequences no eno ni baby a chese e kire ma adwen because say ye nyina ye nim sen ye de anka ye pene say ye nya bone ye de ye pene say ye ndi awu ye pene say ye nye say na so say ye tumi bi na be hye yen e na be ma ye de a ene ade ntina ye hye emra ye hye ne say oh ebia ye nipa de anka nipa adwen mu de anka no do wonya bone ba tumi bi e na ye yi ti e na sa nipa no so odi awu a eni kwan se ye twe ye nipa na so bientia unse ye wo honam fam emra ho okay in Galatians chapter 5 verse 16 to 26 ye wo honam mura ensem ho me de sika be wa honam mura medifo e na honam mura nso medifo se nya mani na me de sika ne wo ye tumi bi na possess internet na mundi kan deliver ye tumi no won free me mumum na mo hwe se an mo be chema so physically abra na che se mani na me ho so edunti na se what the scriptures what the nyame asem nantia the Ghana laws you never contradict one book. Okay. Saudi nyame asem Bible na udi nantepa Ghana laws. Say the area ma so for bi na you never contradict the rules of Ghana and I say the laws of Ghana. Okay. Enya de ye beti watum Bible say that are not still. Okay. And before be e ma nfa de mo tirim ye beti watum it is there. But what you say emu ani mro bi ade na wa nya akomo body bi ankoye ewudie bi. Okay. E wo Bible mu and so what did the scriptures so Bible said ye onam hunam no odwene hunam adwene
Sikati ase de onanti huhum all the time you hwe Awurade. Enti Awurade na chema na esu yeso dia. Adenti na me nko into the creator. Ana me nko in front of the creator na me nko to dwani na me nsire papa no. Odi ma huhum ma honam no me free me kosoba for me nsa beka. Okay, enti na ene odifo. Adenti na yenye ne se ene se wo bi edi boni wie na se wonya no hu dia nipa ne yafa eye no fon so nche because that time wo hu ne se de wo ye ne enye ba de bia wo be piri na kom wo be hu ne se boni no wa ye ne so nye hwe no no mom na wo se ye twen eye na so. Sika nu nti na lawyers ni judges wo. But what you say? Okay. Wo ya boni na sometimes nipa ni timi nya nu hu. Okay. Judges ni lawyers ni kwa timi nya sympathy. Any money panis asumesi boni de wadi ba se ye wo pacha wo ye nya nu e bia nka be ko 40 years je wo mutimeti so man about 5 years. Okay. Because when you repentance but was ye twa so ye twa so spiritually ye be twa so ya je hu ye physical de na we oh yeah hu mu de na wonim se enya me pe na me de ye ne ye tumi bi ne process me so be sa twa so na wonim sa na wansi hu ne kwan se obra no wo ba be process me na na wansi ne kwan enti na wo Kristo ni bia also ye prayerful se wo timi nya very prayerful wo se wo connect into a prayer group we meti me gina mu di ama because you has be bia ye hu be anything in spirit sika metima fa anansa me fu ye gusunsa e ba be da ne bosom ye ba fra hu mo ba be sem o ba tsa phone ni pe kasa ba na me nso phone ai ya hu e na ba be wura enti wiase ye bi flowers yi kwa bosomfi a e bi si ho ye gusunsa e fra na nanom e mo kasa fam what I say it's anything in spirit enti say wo ye nipa na the flesh e the nantia you cannot please God. Enti no honkonko ka che se wo pese mo ne menante dia mo nante honhom because I am a spirit and I am your kronkron enti so be your kronkron no sit na chi a you must also be purified and holy enti what me nya we nyina dia ene ti na ba bedwe ho pa to ati ase aha bi odi bone no ye bone na ko a enti bone su be kuma bone fo sa na chi yo na eye ni abayi se bra posifo ansa eso ni mo wa gudi a wadie no ho a se wo mo ebusa no se he ene wo de eye ni community akwakoto no se wa ye na de se nya de se wo be kire wo mo ne a kire wo mo ekina eno na madodo na hu ne se na se eye for rituals bi ene wo de akwakoye na ba no se wo bi edi wo bi eti akwakoye nyankoma de no no ejuma be na eye like say ye di obi ti ekwakoye bibi for eye sika na say eno eye ejuma because ye hu abosun bi wo no say ane e mfa nipa nye hwe wodi nipa ba ye mfa ne nye hwe mfa sika ba na mfa bibi ba but still na nipa ekum eye nipa nti eno na epesi hu say eye utwa obi ti e di akwakoje eye sika na wodi ekwakoye bibi no aya na eye ejuma na sika ye ejuma 100% ekwakoye bibi anansa wodi kobo so ochi mi di raba ifo campo a sika pose abenya ohunhum obetimi di moja eko esan ni pedua no esan de ko okay because say about no timi twa ni paniti ni chi etimi di wuram koye di oba dia then eno kwa mo woni biemu okay spiritually eya na me person me bie intasem bebre odifo bie ni nyina because say kudi ni pati ni koya spiritually e ma woni ebie because of say nipa na ni wo ho nti na ma wadi bia na enye se elu na wo but e ya bia wo demanding the realms okay se wo ti bi di nipa ti konko ade a wo de hwe Yesu Kristo be pata e body ni nipa bia nyina ko isa patro ati ase Bible say kom ni wie owu ya pa ana no hu wura asase na se e call the kingdom of Hades e call ti wo nsafo se ma ti ma di wo nya saman su kunu ti nsafo ari mi hia e no ti no sanfo ko so on the third day but what you say eti human hand ye edi ni padua ni nyina eti eti so timi nya ni pati na do kodia enu ti na wo de he ye chop mfuoti ya pai ni yam ye twa ne banan abasin kesi ye twa kola mi ensati ade ye di body asafrigim ye hu kola ni ti but what you say ye dia ya de on ti enti but what you say eti wo be ye Kristo ni na o ko vice versa ebe ye den na ebe ye duba yo wodi for we dia ensem no de dodo na na ewo eye ehon ma ye bebobo eye eso na sisi so ye hwe ya ayefra na se obi ohon ma wo kwakwa ware
na ne maame sementi ase papa sementi ase we simi nye sei na enu nti no enkwada enam so na chese wo mafa akira na wo mafa kotu kwan so na wo mo enu ankasa edi eye wo mu dwuma de nti American se we nyina yesem ye abrantie bi bebe kasa ya chese ono ane ne yere womo ekoye jujuma no no mo ye o made so o kune maame se de bi obetimi aye den aware o because of say maame no empre eye aware so anase wompene eye adwumede so o kwa aware o tu anamon bi na se maame eka se wompene a eye because of say de wahunu anase bibi na e process na nu ntine e ma ne nye na adwe se wo bepene eye aware no so sika medawa no ase unse enye bushie bia ne waru okay bushie bia ne namamre ebia asenkawo ayokofo enware aduanafo spiritually na bia why your mu anu akwakware wo sa bushie nim bia sa bushie no spiritually entokwa dindindin pada ho bia asenya bushia en oluko bushia enware e wo sunsun e na why ya person du nkowura sa bushie nim it spiritually you be tormented and physically you be troubled ye the amanie or how atete and if you be also you want if you go out do ti kwa kosem a house of discussions if you are you moja if you are ye ntimi ani nche if you na wo do ti kwa kwa first na wo so ye se wo se rade ti kwa ti ase e bi rade if you na me person come but ma mi shompene enti rade e ntasem a aka wa kire me pesa wo kire me na bi nya me ho dua ye se if you we mi ntimi nkomu nkoware enti ba ye well stricted say bia if you ye nware wo munti no madam ho so mani aba ho so me mpese bi mi ti ba ko se bibi mu a o kire bi na bi gina court anase bi gina ba bia ensem fata enu nti ege buhie bia ne ware wo obeti bi ni ti ko se buhie bi mu a ebrenko a amanie atete okay na no ye betimi aka se bia se buhie na nso bia na bibia ware wo mu enu nti na wontimi nware wo mu anase ye de nti oh yes ebuhie bo wa enu mwari nyina no bosoma na se ahomoni omo mwari sa ma no okay ebuhie bo so ememe wo nyina no they are subject to ahomoni no okay wo bo do mo ye adwuma ebi mo tena mo hwe do mo tu osunsun ebi nso etombi enti se uyo ba na de mpaibo pa akoji se nipa no a e wo sa o fasting your belt o ma mpaibo akonchiri nyame asem o ma woni da wade nyina mu se ye ka che no wantie dia so antie no wa ma ti kofo enti se wo pepero nkotu ma mpo America ahwiase beba enti enye buhie bia ne di bumbo ye di force ebowuram enu nti ye wo nyame asofo nyame adifo apostles evangelists oba ko mo ncha ko busa mi pese bi bowura buhie we oba we mesiam mi timi ko anase mi timi ko nya kire ye ti a wo timi nko patro atiase na se ye hwe ye bible mu se de na ebi no mo ware na omo ewe make sure e ma ye hunu ye se nioma bi se ba se na no wo mo enhwe se bia efie we ye bibi se nti ntimi wan ta de nti na ye ma na ye chinchinchen ye ye na ya hwe da create anu nti ye ma na di enya sika nya creating memfa enipa ba ko nya mfato Samson Erade kasa kire Samson se enwade Delilah because or is subject to the Philistines and the Philistines for mu nya me kese pa wo mu di animu wo mu di conquer many nations and o mind bebre enti Samson wo ya me hu tuani ma ho ode nso a anasa me kan edua nso eye enti we sisi utire ho enti me mpesa wo be ware sa o ba adwamanfo na ba be ku me kan edua ne ho fi enti Samson me ware Delilah Delilah nso anu ode adada ne dodo ne koni bi ebem e mo boy de fa na no ware no awie tie tese ye tutu na ni nyina eji na ho odi nyina firi nsam enti a set example se enye fie bia ne wawo enye fie bia ne bowuram enye fie bia ne kocho ba wo be ware obi wa tese ukona ubenya problem first month second month chon nanti no ya obo mpa ye de fa aware a oba bi hu be ma bi hu na wunya muaya enu nti ne ni kwa sa wo penko so eware ana dabi de enye fie bia ne ware ansa be ware ko be di kan sho ba na chi ni maame ne papa chi ahun metawo no wasa ba ho ne ma be hwe ba bi akwa akwa no ma brabo wo mo sabre mo mo nkra bi mo di ba wi ase sika ati ase na wo di ehunu se ba bi o du chi kwa akwa ne can you survive na se no no de kan paibo betimi ayi ni nyina paibo betimi ayi enu ti e wa difo enti se bie so kirew
now je penny so betimi akodia na ne egu asam ne nti age ahyema dia be bia ne wo so som sa na se obi beka se eji se wukun obi se de be ya waware ebetimi sustain eji se wukun obi anya sa waware de entimi engina so obi kasa se we e de che wa den na nipa na e pa kire wukun obi bia eno na ebetimi egina waware ana wuyi obi efro ena be ma bibia wo hwehwe no etimi etena ho ama wa febo ana sika we are in the month of bloodshed ena se wukun obi a enye wo pew ebusha ni demand blood ye be mu je de egu nanu nkonya so ye be mu ja de ayade ena odihye mu ja so ye de ye enti the moment abeti ma twen nkante na wo be wura abade nkante na kum dihye na ma ye ye be bo se de ama de ye pa ni pa moja de ye pa ni se be ru ni pa nam enkonya dem aboso nya be do mu nyina ye moja sem enti se otimi kum ni pa na otimi hwe ni moja gudia den wo ye hu ni pa eni be ma wo se be ma mo opiafo enti se otimi ye sa ni ma wo nyina wie dia then what do you ka principality sin kura because of ye na nsukum ni panti no won betimi du kura ka ho obi wa been to the nation's point ni nya mo jahwegu obi wa ko wini panam or wini panam na odifo denti aye kasa esewe eye abaya adoris o de ne nsem bebetu jo ne boyfriend na ne din ede eye bright wo mo adate for eye 8 years o nkwada miensa pie film aba na susu maame yi chiri eye be mai kokokokoko akose one person aware ebeba so eno no nyese bia maame no na wo se bia ne ba no ne pebi be fe ho na wo si ne kwan ana se eye because of say wo hu ne se chese eye anaware no emboa ana se ye nuti na wo ye because ebinu wo ho ma aware na wo mo ebi edinhia ne beba wo hwese bia sa ne ba no ompena asem enu nti wo ba benya senhia ne de na wo mpene ema ne emma eye eso esanti sa ma me fo no aya na enu so ye den na ya na mo etu sa na mo na den nti na ma wo mo esi eye wo mo emma binum ana se wo mo ede hwe binum aware eho ekwan sika it all falls under witchcraft enu so gina bayi no enu so gina bayi okay because of emma ma me fo bebre wo mo ware wo mo ba no okay me kan okre bebre na ware wo mo ba no and because of a spiritual ntino e wudi pa na be for ban onti ase obu obeti ma pemwa me mpene me ana me de me ba na me se me mpene anaju o ma ni bi woni ne ba dama just yes wa wari wo hum enti honem wo twekra okay enti abranti beti ba yi tia abranti na me de me ba na me se me mfa ne ma e fa ho ben onti ase sa because of wudi hum mani wa na wudi hum onti ase ntino wo ba pem se ma mi di e be hu ni imagine ne tere be boa me ebi ya ni bibia me frɛ sɛ de otia e be boa me man position eye but shunshi mu de e de control honam no nti ano ne sana sɛ wo yi ma me ne de free hon ma wade ne betimi agina enyina because of there is a strong spiritual backup wo yi ma me de free shunshum ne wo ho so what you say e be fight to akopem sɛ mo be separate eti no enye adikitwa ye dodo ho ena enya dia ye di ho agro eye full spiritual ebu shebu okoma papa ne ntiase me ba be mfa ne mawo uye ko betima tutu betima me yabo eni nani an spiritual ne papa ne ware ne ba enti on twese onu ba be twekura honam na bia ro pere sa ona ebi wo hon hu ne se bia do no do ne ba ne bia ne ba ne ko no eye ne ya nti na wo yes sa sometimes etibi wo sa but dodo no ante sa dodo no ameka se we 100% almost bad 90% into sa so what you say but sa spiritual marriage ye wari ye maba ye wari ye papa no e wo ho obi wo ne ba da ofili kwa che nwa ne yere but what you say obi ma me bi so wo onu odi anadwo ane ma beja pa da ne mema de no dia kwa kofa ne baba e jo be da ne hu nyina sei obetima da deja e na wo da no sa atade but what you say it's a full spiritual enya gudie kura enya gudie kura ye aware ya yehunu se ye tra ye fa ne normal obi wo hono a obon mpa ye na bia wo hunu science bi na ye a was we dey mpa ye be ye dey ebe break no korba na obi kom no eni kwa se ye fa no sa enoma ni nyina wa tra sa sika da bi wa bon mpa ye o bon mpa kwa twen confirmation na be wo hunu se confirmation eni na kire sese ya na se enu ti na wo se wo ye connected to a prophet of God
But what you say? For on one pay in area on where who say, oh, I buy you or dear, bear me your dear. One room can any war burning to better to say your dear. Better one who said there's off on a can also swim. A lunchi, Camedia, young Kubina, Odi for the moon chantro. Oh, baby, chantro. But a year 1-1. So we want the real prophet of God. A year 1-1 did them. A 2-1 pie for the panel. May not confirmation. But the percent of deep for Mrs. You are said. And to Mrs. Yamawa, and no me be about should be on over to Shakatia. And you have Mount because on the force say a rather say. A rather say, yeah, and ye, and ye, the Mitikusum, and you know what cheap piano or bed bedding. Eh, yeah. Me jina mu kakama wo no na de ya me na ya beba musu ya ide ene se ene enu ti na dane da o musu twa ntoro ma wo nwura ware because o hwe no ya ho aso twen e baba be pie ne so e de ene se wa anya na enu anu no there be sika wasen kai nyina ye kan kore but ene pese min kumnya ne enwuma bia what you see eni kwanse dodo ho enti ama aba be wura krisoso sika what you see ko ni fo do bi ba wakati ya kan kore ne kire no why you need say that oh paye on pensu eja asube suno benti eni kwa se mo kam tibo unim na mo kam tibo ma de bebani ni wa wash hands from their relationship no ate ho ti na otie ti na o he de beba ebi ba me na so sa oba no me ba be ma no de oba ba me nchen me ti fie one Saturday morning da ma kwa ko shi oba na me ka chere se oba na o de ne ba no ne ma no ware no oye ba yihima eba ejo ba ni kwa nim se oye ba yihima ba enu nti se opedia ja oba no na so wo se obi plans wo there you me ka no kura chere se ye be ya amani ni sunsan so be ba no ontimi fa ni tim koje onye prayerful onye o che se on fa no ma konche ni mpaibo ena ma me no so akwala na de ne ba me nche oye ba ifuo ba ena me bu ni be tia ne na so ye gina mu a no na oba ni asawo ni eya oba na wo be ware no no onu nso ati atum se abrabo na obo nyina de odi ni baby ai oni baby efiri ba oni baby efiri enti ska be de hu sa de we na me no ka sei abranche ni ti atitim do odi ti ko semu hu na mane but wati ni atitim afiri ne nsem eju de hu ko semu a me na me ba yima na me ware me ba na be so be gine ba no me no be twikra wo mu wonam me no be kasa wofo and you bet you what power lies. And you ban only power, only to be a bomb by Obama keke. And to meet you come at any time. We met him in your hotel, a mania at 18. Then two brother ran into Tabanian part of my yawari. And so if I said the work and one among my sorry, a boy and my minimum pay a boy, and I'm pay you. Because the worker said, we go on most Michelle, baby, not to say, and no man should have and no man any year, no not to say, or banana, and Fusoni every and no just go one any a share, a radium cram was soon to be in court. A radium flash because we need party work connected to us. Every German didn't process a journey at Yamania Beba. It's a brave Yamania Madia baby. Son of Bannon for the Mushu and Co. Na odifo ye hwe eye na sentem mabunu bi kwan wo mo nam so eye wo mo enwoma wo dwon wo nte eye ase se eye maya mienu na chese wo ma timi afofun de si wo manim na ene chese atade e hye no no ape overall bi na egu so na ni pokwe yi sisi so na se bio na himfie wo yi ene wo twini mi kira chese wi yi bi wo twini mi na waja ni puha na chese enwoma ebo wo akire na wo sa na se bio waba na hem na chese wo de akire eye kama ni se obia enhwe se obaba ezebete eyesa ni yebi ese ya no kwan be so na betimi agi na free eyesa ni o man bi no musemu sika be da wase we nso ye witchcraft process eno so ye be ye wo abaye ni wo different okay ye wo baye o wiade okay ye wo baye oye kromfo ye wo baye oye dwamanfo ye wo baye ni brade ye wo baye o seyade ye wo baye o de okoso accident ye wo baye o ye konkonsani okay enti no se hu ni wurawa you become more soaked in the power of their clutches okay enti se process to the nonsense degree o de sika me bawo oni pa be no the right senses of the body ja na na dufu iguso na onum sa ade we enti se hu nya possess what is wrong with that okay but what you say na me tie na di for my body ja na me be ma da so
na we bomano na me sha for guy me di Jimmy Dabi only you are being possessed obi na issue every agent is spiritual post the more who Jimmy physical the more no so yeah pejam na odifo hu ni say entampe na wo hwe ni mum na e ma na yes ade na mum enya hu bia Bible say obaifo ba bia o yes ade no okay obaifo ba bia o twesa ntampe ni because anytime you busa ade no so bo ho no ma yes ya ne keka bi kire wa say wono a wonim say na asi je say wa mini no wa hyeda kwa no mo nsa no wa say ni panani da ho na adwumu da ho wonim pa sa ade we na wo ye enti we no to hu ni say e bia ye ntampe na wo hwe no e na nam so ma na yes ade because I know there na adwin ni me ho so nti e ba ne say na no ni ye be ka say e witchcraft we dey say kan no dey kan fa aya be dom ni sika hwe mi ameti we e bia ne be ba meti ma me kwa ko fa cigarette anu okay scout ya si let's assume top cigarettes kwa possessing yeah bia ba kwa no Bible chese ma yinwa bia ba da no ba ko to cigarette ba ko to wi abetina sia no okay kan Isaiah 57 verse 3 ne ko no a o se ba fu ba bia no nsa ba fu ba bia se ya wade ba fu ba bia bo adwaman ba fu ba bia ne ni briska ba fu ba bia kasa rofo ba fu ba bia dwa na dwa de kira to free ni mu enti wo bia the land of a witchcraft okay Isaiah 47 verse number 4 neighbor say ya be fulo mo nyuma nyina aguo enti we biem be fo be bia na yesa no manoma no wo mo de adwamammo ne eyo mo dia okay sika tia se ye betima dina so ka say wo mo enam ashawola ni nyina wo mo ya be fo ma enti mo ba scriptures no yo e bi o bo adwaman bia no wo ye be fo ba okay so tia se scriptures e bi ne be ba utim entuma ne bo adwaman so ba be bo adwaman because a spiritual backup okay enti ye gura e na wo dia wo ba enti sa be yi na chi ni shu e chi wo ba ni okay enti so ba ni nyimu antinti mo nyame mu a ono so ba be the same thing na na odi for say dia ya bobo eye eso enyina no e kwan ben so e na wo betimi age wo ho e de afim so wo bebe hu no say you are being possessed by a year witchcraft and say by a year marine waters ne de keka wo kwan ben so betimi age wo ho e de afim sika enafom se uye possessor ya honhom em se 99 na wo kwan yeah ahonhom 99 ye bie mu sika you be shock obia possessor obia sewu okay enti onipa ba ko boni bi timi 45 obedi boni nyaudi na month enye wo ye really true you na enyi is so bede ho enti so man bible etimi wa uye wo connected to a prayer source ana so pem bible anu odi na anu sepa de bia wuginem okay eda ye bible bia wuginem wo mo ye crusade bia wuginem because a spiritual rule and a woman so to as the Bible can oko chinchi akwawe so o sabere se dan no film ne mu da ho kwawe a wa saba be rem o ba bi mu a o de ahonwo no mu o den chen no en so be ka no de aba en jo ba se ye 99 times 2 okay ene na wa chire unya nkun wie ye sa e betima se dambo e ba na okikam so bi atimi pa na ni so utimi chi akwala na na da anyway you are possessed enti possessing spirit no enya de do ho sika nti u be hunu a e kwan ben so na be fa so abetimi age ho e yam pai boni akonchire pai boni e na pa so ya honkunkum tim akonchire no chi no ba ko a e dey a we okay enya a day na ye say me fa no say 7 days 14 days 21 days okay I am from anopasis ko people numerations enye 6 to 12 there be okay some possessing spirit in here and it was all here well connected to a prayer source because we are continue na won enyi makofom unya osubo bi oni pabire na tina peya ade e enye so yes 6 to 6 ni wie ya 6 bo okay we did be ada there be okay uwie ya udidi wie na ugina mpaye mu na onkunku ni chana ben o se hu jare dere ya wo mutini ba hu ja yourself empty obi betima ya kontra akotena bi aba obi betima ya kontre akọ bi fa ne se gatu obi betima ya kontra akọ clubhouse ba ni nyina hubu sa se de ntina ya kontre for sa evil spirit no no de nke ya kumo wa kuma na ade aye no et akoma ni mo tie okay Mark chapter 7 verse 20 to 23 sa wo mu wa nyina akoma ni mo tie wo mu nyina tie akoma ni mo bi anya ni seat wo okay akosi eti dan we mu no akoma ni tie dan we obi atena akonya so
ebi obi ate na no bi akoya ne die etu di na day boni ni department ma ye udi na day no enye ni pe o ye being possessed etu be yo hunhum ni obi abone dia ma no o ye kronfo ofo obi yire o be nsa o wiade ne ni brade okuta ba yie just all spirit ni ya akonketi on one body etu Christian ti min tuna sa ni pedua ni etu ayam paibo akonchiri anida ho any or so one jabo and I debate me a Jew, Eddie F. Odi for your brand, I a bread, and it's a foot to obey and some kind of bane a war at the marsh for one more shot. I've been out the way, chop and no telephone number, so up to Eja Eddie Amaye. I order for Miss Slow. Come my bobo singing now. Midim set do now won't be. Minim said the pardon won't be. Miss Slow, for home by body a country. Behind any sin beyond there is a spiritual backup. And if be a friend of body beyond whom meter actually, Miss Now, for woman Yamasompa, Pebebia Empire one more day a caution. Oh, shall be chill quania. You are Abeka old Eleganza house. Tuesday be a empire, but ta. A friend so per se dimon. Baby, I want to wear chili. Won't you be man up per se dimawa? Bet minimum Kasa our home true for so. A year 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633. Bet my friend WhatsApp. Bet my friend direct in your kitchen. Come on, Miss Sero. You will obey for na September, October, November, December. She year will be a command to answer. Peace, shalom, bye bye. Yo, odi for nyame ensha wo pa ebebre ewo nso wafutu sema odi abetu edwane dane da se yetun sa ede for na won popoti na nso di unim de ebebema eye ya hwefo wonso a wo hwe ye nyame ensha so wonya ebre too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. A chair for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. A band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location our Abeka Flipper Junction. For number ne was no one casa free. No more beyond that one. I'm moving casa me from one casa free. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said, "Biani Bia, Biani Pabediti." Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Virano. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road.